minut. Rat u Libiji počeo je kao humanitarna intervencija da se zaštite civili. Čuli smo i komentare da je u pitanju ustanak potlačenih. Čuli smo i komentare da je u pitanju, i to tvrdi libijska strana, rat za naftu. Kolega Lazanski. Taj istočni deo koji se pobunio, on nije nikada bio previše sklon pred pukovniku Gaddafiju. Dakle, tu postoje ta plemena i uvijek se kaže plemena na istoku ga baš ne vole, nije dovoljno ulagao u razvoj tog područja i tako dalje. Ovi ga na zapadu i centralnom delu, južnom delu Libije više vole, ali to je sve relativno. Ili među tim plemenima koja su oko Bengazija imate također pristalica Gaddafija, kao što imate u ovim drugim delovima gde su druga plemena koji ga također možda ne simpatišu ili vole. A s razlogom, jer taj sistem ima elemente diktature. Pa, sigurno nije demokratski onako kako mi gledamo evropskom vizurom, ali vi meni nađite od Maroka do Saudijske Arabije i jednu arapsku zemlju koja je demokratska u pravom smislu reći kako Evropa to vidi. Moguće, ajde, možda Libanon koji imate izbore i tako da. Svugde imate ili vojne hunte, ili imate predsjedničke diktature, ili imate monarhije. Dakle, svi su dugo godina na vlasti. Samo je Libija sad tu trn u oko. Ako gledamo ekonomski, taj socijalni bunt, ja samo mogu da pitam, znate koliko student Libijac koji živi u Beogradu i studira, koliko ima stipendiju mesečno? Znači, plaćen boravak, stan, auto, znači, plaćena hrana, plaćena školarina, sve školske knjige i dobija svaki mesec 2300 evra. Svaki student iz Libije ko ode u Englesku, u Ameriku, možda studira gdje god hoće, sve mu država plaća. Pa sad ja stvarno ne znam, to je diktatura, naravno, ali to je diktatura u kojoj nijedan građanin Libije ne plaća ni struju, ni vodu, ni gas, gde je 1 evro dovoljan za 17-18 litara najboljeg benzina ili dizela, gde svako kad napuni 18 godina dobija ključeve stana, to je neverovatno, gde njih 1 milion radi, 6 miliona i 400.000 ih postoji, gde ima preko 1,5 miliona građana drugih država sveta koji rade teške fizičke poslove. Dakle, neverovatno. A pričamo o demokratiji i diktaturi. Ja nisam vidio u Tripoliju ni jednog jedinog prosjeka. O naličju tog režima, kako ga opisujete. Profesore Tanaskoviću, humanitarna intervencija, taj scenario je nama na ovim prostorima poznat. Da li vidite neke sličnosti? Pa naravno, sličnosti su frapantne. Postoji razlike. Jedna od tih je da u našem slučaju nije postojala čak nikakva odluka Saveta bezbednosti u pogledu korišćenja silom. Međutim, u ovom slučaju ima mnogo više sličnosti nego razlika. Ja bih to sve nazvao jednim novim trijumfom ciničnog i licemernog političkog uma, koji više ne haje čak ni da obezbedi neki uverljivi privid za ono što radi. Naš profesor Nikola Milošević je svojevremeno, baveći se književnošću, objavio eseje o alibiju negativnog junaka. Ovdje je zapravo reč o alibiju negativnog junaka. Od samog početka prikazivanja situacije u Libiji, dok se još nije govorilo o intervenciji, bilo je jasno da se stvara atmosfera na sličan način kao što se stvarala i kod nas, o tome da je posredi humanitarna katastrofa, da Gaddafi brutalno ubija mirne demonstrante. Govorilo se o tome kako se njegove snage na istoku zemlje bore sa demonstrantima. Sa kakvim se demonstrantima mogu boriti vojne snage? Prikazivane su neke muslimanska groblja koja su najčešće na obali kao zapravo rake u kojima se nalaze masovne grobnice za one koji su pobijeni i tako dalje i tako dalje. A činjenica, profesore, da se jedan deo stanovništva pobunio protiv suštine tog sistema, protiv Gaddafija? Naravno da jeste. Slušajte, ako bi neko iz ovoga što govorimo večeras, kolega Lazanski, ja usuđujem se reći i u njegovo ime, pomislio da imamo nekakve iluzije o režimu pukovnika Gaddafija, to uopšte nije tačno i to bi bila pogrešna procena, ali ovdje je nešto drugo mnogo važnije. Znate, oni žele da zaštite jedne Libice od drugih Libijaca. Niko nije utvrdio koliko ljudi tamo podržava Gaddafija, koliko ljudi je protiv njega. Zašto podržati ove jedne u odnosu na druge? Drugim rečima, to je od samoga početka bilo montirano tako, pre svega sa stanovišta međunarodne propagande i kampanje, ali i to urađeno na jedan način koji nije čak ni vodio suviše računa o tome da bi bilo uverljivo. Jer se jednostavno donela takva odluka kada je već otišao Ben Ali, kada je otišao Mubarak, što je donekle iznenadilo Zapad. Ajde sada neka ode Gaddafi, naplatimo mu sve dugove. Vi znate da je jedno, pored ovoga naftnog momenta koji je sigurno ključni, pored ostalog i zato što koncesije za naftu u Libiji za neke od najvećih međunarodnih kompanija ističu za godinu ili dve. Ali
Sećate se kada je bio taj naš raspad Jugoslavije u toku, da je pukovnik Gaddafi bio jedan od onih koji je rekao, pored ostaloga, njegove su te ocene uglavnom u to vreme bile tačne, da Jugoslavija plaća ceh tome što je bila lider pokreta nesvrstanih i što isuviše dugo gurala prst u oko velikim silama i da će one sada to Jugoslaviji naplatiti. Pa Gaddafi je također dugo gurao prst u oko mnogima i velikim silama i evo došao je trenutak za naplatu i naplata je krenula na način koji vidimo. To nema nikakve veze sa humanitarnom katastrofom ili zaštitom civila. Sa nama je uživo iz Vašingtona i politički analitičar Obrad Kesić. Dobroveče, vidimo se. Dobroveče. Gospodine Kesiću, mi smo čuli, evo da nastavimo ovu priču o sličnostima balkanskog scenarija i ovo koji se dešava u Libiji. Mi smo čuli, u nekom času je predsjednik Amerike Obama rekao da Amerika ne želi da se u Libiji ponovi balkanski scenario. Danas smo mogli pročitati komentar u Guardianu da ne žele da se pojavi Srebrenica, da se ponovo dogodi. U kojoj meri vi mislite da postoje takve sličnosti? Mislim da se naravno u javnostima pokušava da, pogotovo od strane Francuske, Engleske i Amerike, da se stvori imidž iz 90. godina, da intervencija je potpuno opravdana zbog potrebe da se zaštite civile. Jednostavno postoji ovdje podeljeno mišljenje u političkoj eliti. I tu bi ja rekao da postoji velika razlika između ove situacije i situacije 90. godina. 90. godina bilo je velika saglasnost između republikanaca i demokrata. Medije američke su u suštini bili mnogo agresivniji od samih elita i oni su zatraživali američku intervenciju protiv Srbije mnogo ranije. Čak imamo veliki broj sad memoara, članaka koji su objavljeni da su novinari sami priznavali i priznali da su priželjkivali i radili na tome da Ameriku gurnu u neku vrstu intervencije na Balkanu. Sa Libijom nemamo takvu situaciju. Medije su se vrlo relativno malo ovdje, pogotovo u Americi, bavili sa situacijom u Libiji. Tako da, apsolutno, što se tiče javno mišljenje, ne samo političke elite, nego i u generalnom pogledu običnih Amerikanaca, još nije formirana jedna slika koja govori o potrebi da Amerika interveniše vojno u ovoj situaciji. Zbog toga je potrebno da se pozivaju na one stvari iz 90. godina sa nadom da će to ljudi u Americi da imaju više u vidu i prisustvo u svojim glavama i na toj osnovi onda da izgrade podršku javnosti i za ovakvu vrstu akcije. Gospodine Kesiću, Amerika se trudi, videli smo, da prepusti evropskim zemljama liderstvo u vezi sa Libijom. Neki analitičari komentarišu da je ovo prvi rat koji je zapravo počeo u vreme mandata Baracka Obame, koji je dolazeći na vlast obećao politiku mira od strane Sjedinjenih Američkih Država. Možete li nam ukratko objasniti poziciju Amerike i njene sljedeće poteze? Pa nisam siguran da i Bela kuća može to da objasni sad. Oni su ušli u jednu situaciju bez jasne strategije kako će se izvući, bez jasno definisanih ciljeva. Čak postoji u zadnjih 2 dana nesaglasnosti u javnosti između vojnih komendanata američke vojske i samog predsjednika Obame, gdje prvo i prvenstveno ne mogu da se dogovore oko glavnog cilja, da li je to da se ruši režim Kadafija ili je cilj zaštitu civila. Jednostavno šalju se različite signale od strane vojnog vrha američke vojske i od strane političkog vrha američke administracije. To govori o tome da ne postoji jasno viđenje sadašnje situacije, niti postoji neka jasna strategija što se tiče američkih političkih ciljeva. Jednostavno mislim da je ovo jedan od najgorih mogućih scenarija. U američkim medijama sad, ovo što ste vi malo pre spomenuli, naslovne stranice svih novina skoro su izdali naslov koji govori o tome konačno Obama dobio svoj rat. Jer vi znate da on morao se baviti sa posljedicima spoljne politike Georgea Busha
i on u tom kontekstu ima uvijek izgovor da mora da te ratove dovede uspešno do kraja. Sad je Amerika ušla u novi sukob bez jasnih ciljeva, bez jasnih strategija i, što je mnogo bitno, bez saglasnosti političke elite i bez saglasnosti američke vlade same. Hvala vam lepo što ste bili večeras sa nama. Dakle, uloga velikih sila. Komentatori kažu da je ovo jedna svetska partija šaha u kojoj svako nešto dobija ili gubi. Hajde da vidimo oko uloge Francuske, profesore Tanaskoviću. Uloga Francuske... Koja je preuzela lidersku ulogu. Da, slušajte, Francuska lidersku ulogu je preuzeo Sarkozy. Bilo bi veoma zanimljivo ispitati kako je javno mnjenje Francuza u vezi sa tim. Znate, gospodin Sarkozy, koji ima velike unutrašnje probleme, koji ima očigledno i određene lične probleme, koji ne može da se Francuzima predstavi kao dobar predsjednik, izgleda je izabrao ovaj put da bi se potvrdio kao lider kroz jedan svoj rat. Znate, to su u suštini mali i nedostojni ljudi koji izgovaraju velike reči tipa da je nacija preuzela odgovornost pred istorijom. Međutim, oni u suštini sramote naciju najviše u istoriji i to je najveći pad, meni se čini, za Francusku, koja je inače u permanentnoj krizi identiteta već dugo, a naravno Engleska to prati na svoj način, pošto je tamo Tom Blair već odavno završio posao u tom pogledu. Dakle, kad je reč o Francuskoj, mislim da, a sećate se da se Francuska i u slučaju naše krize ponašala, francuski intelektualci, na način koji inače uopšte nije održavao francusko javno mnjenje, bez obzira na to koliko je ono, kako se danas kaže, spinovano. A kad sam čuo juče, ne znam da li je informacija tačna, da je ona parafilozofska kreatura od Bernara Henrija Levija, savjetnik Sarkozy u vezi sa ovim događajima, onda mislim da uopšte ne treba razgovarati o tome ko tu i kakav rat vodi. Ali ne treba zaboraviti da je akcija dobila mandat kroz rezoluciju Saveta bezbednosti. Niko nije glasao protiv, a sada čujemo kritičke tonove. Kakva je uloga Moskve? Pre nego, samo da se nadovežem ovo što je rekao profesor Tanasković, ima dva još momenta. Prvo, Sarkozijev rejting je 31%. Znači, nikad manji. A predsjednički izbori su dogodine. Iduće godine predsjednički izbori. Znači, njemu je rejting pada fantastično. I drugo, trgovina oružjem. Libija je imala jednu opciju da kupi za $2 milijarde francuske supersonične avione tipa Rafale. I onda su se izgleda opredelili za Suhoje, za ruske. I propao posao $2 milijarde. Zatim su koncesije u naftnim kompanijama, ovo što je profesor Tanasković rekao, da ističu iduće godine. Dakle, iza svakog rata stoji nekakav vrlo opipljiv ekonomski interes i Francuska je vjerojatno našla tu jednu vrstu računice, plus, što kažem, vjerojatno Sarkozy zbog nekih svojih ličnih motiva hoće da uđe u istoriju, ovo što je rekao, ovu bombastičnu parolu da je Francuska sebe našla u istoriji, baš na primjeru Libije, što je malo stvarno žalosno i smešno. Uloga Moskve je vrlo zanimljiva i Rusi su imali veliki vojni posao u izgledu da izvezu oružje u Libiju. Zašto Rusija, kao što se očekivalo, nije recimo uložila veto, ona je bila uzdržana? Danas smo već čuli oštru kritiku premijera Putina koji kaže da je rezolucija zapravo poziv, srednjevekovni poziv na krstaški rat. Upotrebio je baš onu sintagmu koju je upotrebio i lider Gaddafi, krstaški rat. Pa evo, do četvrtka, do popodne, do 4 sata u Tripoliju su svi očekivali ili ruski ili kineski veto. Ali ne treba zaboraviti da je od svih predsjednika jedini Medvedev, ruski predsjednik, potpisao poseban ukaz koji zabranjuje ulasku Gaddafija i njegove porodici u Rusiju. Niko to nije potpisao, ni Obama, ni Sarkozy i tako dalje. Mi svi znamo da Gaddafi nema ambicije da putuje u Rusiju. Sada je da se pitamo zbog čega je Medvedev lično to potpisao i sa tako velikim publicitetom je to publikovano da je on potpisao taj ukaz. Kad to od njega nije tražila ni rezolucija Ujedinjenih nacija, niti bilo šta. I još jedan detalj, zbog čega je predsjednik Medvedev danas kritikovao tu izjavu premijera Putina, rekavši da je ona neprihvatljiva, tako jaka reč kao što je krstaški rat? To znači da su predizborne kampanje u Rusiji već počele. Predsjednički izbori su 2012. iduće godine. Da li je suviše jednostavno to objašnjenje? Pa nije, zašto? Pa ja mislim da ako malo sagledate dubinu stvari, vidjet ćete da između aparata predsjednika Putina i premijera Putina i predsjednika Medvedeva postoje vrlo jaki animoziteti. I tu će biti velika igranka ko će se kandidovati na tim izborima. Ako premijer Putin izjavi to što je izjavio, a predsjednik ga kritikuje i kaže da to nije baš izjava
najsretnije sročene i tako dalje. A ako je Rusija do četvrtka popodne bila na stanovištu da uloži veto, a u tih par sati do naveče promenila stav, onda ja ne vidim drugi. To je prvi put u javnosti da premijer i predsjednik misle različito. Prvi put. I to javno iskazuju. Ovako oštra razlika u stavovima, to još nije bilo do sad. I to je izazvalo poplavu hitnih vesti na svim zapadnim televizijskim stanicama.